as long as I live from this moment on. Don Miguel Quevedo Somoza consente en contraer matrimonio con dona María de los Ángeles Requeijo Rego. Sí, consente. Dona María de los Ángeles consente en contraer matrimonio y efectivamente o contrae este acto con don Miguel Quevedo Somoza. Sí, consente. Verificado o consentimento que por las facultades que me confiere a ley declaro vos unidos en matrimonio y este momento intercambiar las alianzas. I never knew I had a dream until that dream was you. When I look into your eyes, the skies are different.